لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون اجری نشے حاصل ولے تاسو ثواب دنے کئے حتى تنفقوا مما تحبون تردش خرچ کئے دا غسینا چ خوخوے تاسو وما تنفقوا من شيء وآج خرچ کوئے تاسو چار سوی فإن اللہ بھی علیم یقیناً اللہ تعالیٰ بائے پوئے دے کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل طولا خوراکنا چھ حرام کری دے خلقو دا حلالو بنی اسرائیل لرام الا ما حرم اسرائیل علی نفسه ما سوا دانا چھ بنکڑو یعقوب علیہ السلام بخبل زانوانے من قبل ان تنزل التورات مخی دنازل اولود تورات دام قل فاتوا بالتورات فتلوها تو یا روڑے تورات قلو لا غیلرا ان کنتم صادقین کتاسو رشتنیے فمن افترى على الله الكذب شاشو تڑل پاللہ تعالی بانے دروم من بعد ذلك پستدی وضاحتنا فاولئک هم الظالمون ندا کسان پور ظالمان دیم قل صدق اللہ تو رشتہ ویلی دی اللہ تعالی فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا تابعداری کوئے دا دین دا ابراہیم علیہ السلام شکل کو بتوحید وما کان من المشرکین نو دا مشرکان دردلنا ان اول بیت یقیناً اول کور وضع للناس چجو کڑشے دا پار دا خلقو للذی ببکتا خامخا کور دے چپ مکہ کرے مبارکا وہدا للعالمین زید ڈیرو برکتن دے او زید ہدایت دے دا پار دا خلقو فیہ آیات بینات پائی کی دلینا دا اللہ دا توحید دی اخکار اخکارام مقام ابراہیم یو داغینا مقام دے ابراہیم علیہ السلام نے ومن دخلہو کان آمنا اسوک شاید داخل شو ویوا امن والا وللہ علی الناس حج البیت او خاص اللہ درشتا پخلق بانے حج دا بیت اللہ من استطاع الیہ سبیلا اپاغشا چھ وصلری آغیت دلاریم ومن کفر آوشا چھ انکارو کو دحجنا فإن اللہ غنی عن العالمین یقیناً اللہ تعالی بے حاجت لے دٹول خلقنا قل یا اہل الکتاب وعدیت کتاب والو لم تکفرون بآیات اللہ ولی کفر کوئے پایتون دا اللہ دا قرآن واللہ شہید علی ما تعملون واللہ تعالی خبر دے پائے کارون چتاسوی کوئے قل یا اہل الکتاب وعدیت کتاب والو لما تصدون عن سبیل اللہ ولمن کوئے تاسود اللہ دلارنا من آمنا غشالر چیمان لریم تبغونها عوجا لٹوئے تاسود غلال لرا کگلیش وانتم شہداء حادارش تاسو پوئے وما اللہ بغافل عما تعملون وند اللہ غفلت والا دائے کارنا تاسوی کوئے یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو
ان تطيعوا فريقا من الذين اوتوا الكتاب کتابداری اگڑا تاسو دے اور ڈلے دائے کساننا چی کتاب ورکڑے شیرے یردوکم بعد ایمانکم کافرین واپس وہ گردی تاسو لرا پس ایمان ساسنا کافران وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَى عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ نصرنگے تاسو کفر کول شے او حال دادے بیانی کی پتا سبانی آیتون دا اللہ وَفِيكُمْ رَسُولٌ او پتاسو کی سنت دا رسول داوشترے وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ او چاچ منگو لے کلککڑے دا اللہ بدین فقد هدي الى صراط مستقيم یقینا ہدایت اکڑے شدتا سید لارتا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ایمان والو یرکو ید اللہ تعالی نا پورا یردا ولا تموتن الا وانتم مسلمون امم رہ تاسو مگر پدا سے حال کی چی اسلام در ان کی ہے واعتصموا بحبل اللہ جميعا منگل اکلکی قید اللہ پر صحبانے بیوزے ولا تفرقوا مجدہ کی گئے دیر سینا واذکروا نعمت اللہ علیکم اور یاد کے احسان دا اللہ تعالیٰ بتاسو اذ کنتم اعداء کلچ و ایتاسو دشمنان کو رنے کے فالف بین قلوبکم نجوڑ خراو ساسو دزلنو ترمین فاسبحتم بنعمته اخوانا نشویتاسو پسبو دنعمت داغسر رونا رونا وکنتم علی شفا حفرت من النار اوائے تاسو پغاڑا دیو کند دور فانقذکم منها نبشو ساتلے تاسو دائے ورنا کذالک یبین اللہ لکم آیاتے دغسی بیان کی اللہ تاسو تدخبل آیتنو لعلکم تحتدون دیر پارانچ تاسو ہدایت ممائم ولتکم منکم اوی دیستا سنا یوڈلا یدعون الى الخیر چھ دعوت کی خیرتا ویامرون بالمعروف وامر کی خلق دادنے کو کارنو وینہون عن المنکر ومن کی دبت کارننا اولئک هم المفلحون ودا کسانم دیدی پورا کامیاب ولا تكونوا كالذين تفرقوا ومکی گئے دائے کسان پشان چی جدا جدا شول واختلفوا اختلاف شروع کو من بعد ما جاءهم البینات رسل دائنا شراغلو دی تواضح حکمنا اولئک لهم عذاب نظیم ودا کسان ددید پر عذاب دلوی یوم تبیض وجوہ پاور شسپین بشی باز مخنا و تسود وجوہ و تور بشی باز مخنا فاما الذین اسودت وجوہم نا کسان شتورشی مخنا دائیم اکفرتم بعد ایمانکم دی تبو ایلی شائع کفر کرے تاسو پس دی ایمان ساسونا فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون نوسک عذاب پسودائے چتاسو کفر کہو واما الذین ابیضت وجوہهم وآکسان چسپن مئی مخون دائی ففی رحمت اللہ وی بدی بخاص رحمت دا اللہ کے ہم فیہا خالدون دی بپائے کے ہمیشہ تلک آیات اللہ دایتنا دا اللہ تعالی دی نتلوها علیک بالحق بیانو منگا دل را پتاوانی دا حق کارکولو دا پارا وما اللہ یرید ظلما للعالمین انگواری اللہ تعالی ظلم کول پخل کو باندے
وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ و خاص پہ اختیار دا اللہ کی ریاسیزنا شری اسمانوں کی آشدی ازمکو کی وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ و خاص اللہ تعالی گردو لشی ٹول کارونا کنتم خیر امہ یہ تاسو غور ڈلا اخرجت للناس رستریشی دپار دفیدی دخل کو تامرون بالمعروف حکم بکائے خلق ددنے کئے وتنہون عن المنکر ومن بکائے دبدینا وتؤمنون باللہ ویقین بساتے باللہ ولو آمن اہل الكتاب لکان خیر لهم نو ایمان روڑو کتاب والا استاسو ایمان پشان دا بغری دپار ددیم منہم المؤمنون بعضی ددی کتابیان نا مومنان نشترے واکثرهم الفاسقون اڈیر ددی ندی نافرمان لن یضروکم الا اذا اشرے زرن نشی در کو لیتا سام مگر دخلے بدویل وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ او کدی جنگو کی تاؤ سرانو بگردی تاؤ استشاگانی ثم لا ينصرون بیا بیس مدد نشی کے ریددیم ضربت علیہم الذلت اینما سقفوا تا پکڑشی دے پریبانے ذلت حرز شری اندلشیم الا بحبل من اللہ مگر کل چراٹنگ کی دی رسید اللہ و حبل من الناس و رسید مومنانو وباؤ بغضب من اللہ و اختشیدی پا غضب سرد اللہ طرفنا وضربت علیہم المسکنہ اور ٹاپ شید پدیمان خواریم ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ داد دے وجنا شری کفر کو پایتون دا اللہ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ او اجل پیغمبران بغیر جرم شرعینا ذالک بما عصوا وكانوا يعتدون ادا په سبب د دې شری نافرمانی کولا او د حد نه تیر وتل ګول لیسو سوا نیدا کتابیان برابر پر مخ کی صفاتوں کے من اہل الکتاب بعضی ذری کتابیان نایو ڈلشتر قائمتن کلک داللہ بدین یتلون آیات اللہ للید اللہ آیتنا آنا اللیل بوقاتو دشپکیوم وهم یسجدون عودی سجدے خاص کی اللہ لرام یومنون باللہ والیوم الاخر ایمان لدی پا اللہ پر رسطن وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ او کم کی خلق ددنے کے وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَمَنَ کی خلق دبدینا وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ او کوشش کی دی پنے کو کارونوں کے اور آندھی کی دیو بننا پنے کو کارونوں کے اولئک من الصالحین او دا کسان دی دنے کام ندیم وما يفعلوا من خير عاشقی دی ہر نیکار فلن یکفروا شرب محروم نشید آید ثوابنا واللہ علیم بالمتقین واللہ تعالی پوئے دے پا متقیان خلقو ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالهم یقیننا کسان چی کفر اکڑے اشرے دفع ونکڑی ددینا مالونا ددی ولا اولادهم اولاد ددی من اللہ شیئا دا اللہ دا عذاب نہیں شیم واولئک اصحاب النار او دا کسان دی اور والا ہم فیا خالدون دی بپائی کے ہمیشہ مثل ما ينفقون في هذه الحیات الدنیا حال دائی چی خرچ کی دی جن دنیاوی دا پارا کمثل ریح پشاند مثال دسی دے فیہا سر پائے کے سخت یخنی
اصابت حرث قوم ورسیدہ سیلے فصل دے قوم تا ظلموا انفسهم چ ظلم کری بخبل زانو فہلکتون تبا کی آئے فصل لرام وما ظلمهم اللہ اور ظلم نکڑے پدیبان اللہ ولكن انفسهم یظلمون لیکن دی بخبل زانو ظلم کئیم یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم ایمان والو منی سے تاسو دوستانہ درازدار ہے دما سوا خلق استاسنا لا یالونکم خبالا کمے نکی اغی استاسو پا فساد پیدا کولو کے ودو مانتم خخید آغشے چتاسو تنگویم قد بدت البغضاء من نفواہہم خخکارشویری بغض دائی دخلونا وما تخفی صدورهم اکبر آکینا چپٹئی دی سینیا ہڈے رغٹا قد بینا لکم الآیات یقینا وضاحت کرے منتا استاد دی دنخو ان کنتم تعقلون کتاسو عقل نکار علیہم ہاں انتم اولائے تحبونہم خبردار تاسو ایمان والو داس خلقے دی سرمین کوئے ولا يحبونكم دی تاثر اسمنا نکیم وتؤمنون بالکتاب کلہ تاسو ایمان لرے پٹول کتابنو وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَكَلَشِدِ تَاسُرَ مَخَامُخْشِدِ وَإِمُنْ ایمان داوڑے وَإِذَا خَلَوْا وَكَلَشِدِ اسْتَاسُنَ جُدَاشِ عَضُّوا عَلَيْكُمُ اللَّنَامِنَ مِنَ الْغَيْظِ چکون لگئی استاسو دوجہ پسرون نکتو دوجہ دغسینا قل موتو بغیظکم وایا بسمر شیطاسو سرد غسی استاسونا ان اللہ علیم بذات الصدور یقینا اللہ تعالی علم نری پائے خبرو جبسینوں کی ان تمسسکم حسنۃ تسوہم کورسی تاسا شرط خوشحالی نخفقی دی لرام وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا اکورسی تاسا صبر ستکلیف خوشحالی کی دی بائے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا خکتاو صبر کو تقوام کولام لا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا نقصان نشیدر کو لیتا سلا ددی شلونا حس نقصان ان اللہ بما یعملون محیط یقیناً اللہ پائے ملون شدی کئی راگی رون کرے وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ کلچ سار وقتی روتے تدکور خبلنا تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ تیارول دے مومنان مجاہدان را مورشی دپار جنگ کولو واللہ سمیع علیم واللہ سوری او پار سپوئے دے اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا کلچ قصد کو یو دوڑل استاسنا چی کمزور تے اخکار کی واللہ ولیہما واللہ مددگار دائی وعلی اللہ فلیتوکل المومنون نخاص پا اللہ دے زان سپاری ایمان والا خلق وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور یقیناً مدد کرے تاثر اللہ تعالیٰ پا بدر کے ودا سے آل کی چتاسو کمزوری حالت والا ہے یرک وید اللہ تعالیٰ نام دید پارا چتاسو شکر گزار شے استقول للمؤمنین لن یکفیکم من یمدکم ربکم بثلاثة آلاف من الملائکۃ منزلین کلچ ویل تا ایمان والا ہوتا آئین دا پورتا سلرا چ مدد بو کی تا سرستا سورب پدر زر سرا دا ملائکو نا چرا کز بکڑے شید آسمانو نام بلا ان تصبروا وتتقوا ويعطوكم من فورهم هذا
یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین ولین دا کافی تصبرو کو تاسو و تقوام کولام اور آشی دا کافران تاستا پخپل جوش خروش باندے دادا چ مدد بوکی تاس رستاسو رب پا پینز زر سرا دا ملائکو نا چائی بزان جوڑا ان کی دا پار دا جنگ وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم ولتطمئن قلوبکم بے وما النصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم ندے غزول اللہ تعالی دارا لے گل دا ملائکو مگر زیر استاز دا پارا اور دے پارا چکلکشی ساسونا پا سبب دے ان دے غلبا ورکول مگر دا طرف دا اللہ ندی چھ زور اور حکمتن والدے لیقطع طرفا من الذین کفروا او یکبتهم فینقلبوا خائبین دے دا پارا چھ ہلاک کی اللہ اور ٹکڑا دا کافرانو یا ذلیل کی دیلران واپس بشدین او میدان لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبهم فانہم ظالمون نشت تعالی اے نبی دے اختیار دین حس تردے پورے چ اللہ توفیق د توبے ورکی دیلران یا عذاب ورکی دیلرا یقیناً دی ظالمان نیم وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ خاص پہ اختیار دا اللہ کی دیا سیزونا شری اسمانوں کی سیزونا شری مکہ کے بخن کی چالچ اغاڑی اور عذاب ورکی چالچ اغاڑی اور اللہ تعالیٰ دے بخنا کون کے رحم کون کے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون اے ایمان والو مخرے مال دا سود دچن پدوچن اور یرکوے دا اللہ تعالیٰ نا دیر پارا چھ بشے دا عذابنا واتقوا النار التي اعدت للکافرین زان بچ کے دائے ورنا چھ تیار کرے شرے دپار دا کافرانو واطیعوا اللہ والرسول لعلکم ترحمون خبرہ منے دا اللہ و دا رسول دا دید پارا چھ پتاسو رحم اکریشیم وصارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين اور جلتیو کے حاصلو لو دا بخششتا ساسو دا رب دا طرفنا اور جنت تاشرائغی فراخی اسمان نوز مکرام تیار کریشر دغا جنت دپار دا متقیانو الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين اغدی متقیان چ خرچ گئیں وہ خوشالے کے او بتکلیفوں کے اور تیرون کی ریخ پلے غسے لرا او معافی کو ان کی دخل کو نام اللہ تعالی خوخی آسوک چ احسان کئیں والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون آغم متقیان دی کلشک او کی او بدکار غٹ یا ظلم کی بخبل زان بانے پوڑو کی گناہ یاد کی اللہ دران و بخنو غاڑی دپار د گناہوں خپلو نہ بخی ټول گناہوں مگر یو اللہ بخیم اونک لکی گی دی پایا گناہ وانی چری کڑی او حالدار چری پوئے لریم اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم
وجنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ونعم اجر العاملین. دا کسان ددی بدلا بخشش دے درب د طرف ددینا او باغنری چبئی گیلان رائے والے ہمیشہ دی پائے کے خدے دا ثواب دزان کڑا ان کو خلقوں. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. یقیناً تیرشی استاسن مخ کے مختلف واقعات نوگر دے پدے مل کی نوگو رے پے برت جسرنگ شر انجام دا تکذیب کو ان کو خلقوں. هذا بیان للناس وهدى وموعظة للمتقین. دا قرآن وضاحت دے دا پار دا خلقوں اور ہدایتم دے آواز دے دا پار دا فیدے دا متقیانوں. ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. کمزوری مکوئے پا مقابل دشمن کے، غم مکوئے پائے مصیبت چتا سو رسیم. حال دارے چتاسو اے غالب زور اور پدے شرط تاسو اے مومنان. ان یمسسکم قرح فقد مس القوم قرح مثلہ وتلك الایام نداولها بین الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. کرسد لے تاست زخم صبر کوئے ذکر سدلے آغا قوم کافران تب زخمونم درے پشان او دار وزیری دا دنیا اڑو راڑو دل را پمند خلقو کے او دا دل پاراش اللہ کار کیا کسان چیمان راوڑے اجوڑ کیستا سن شہیدان اللہ تعالی نخوخی ظالمان لرام. وَلِيُمَحِصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ. دید پارا چپاک کی اللہ تعالی ایمان والا دا گناہن نام اور وان کی ختم کی کافران لرام. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. آیا گمان کوئے تاسو چی داخل بشے جنت تاول حال دارے نریخ کارکوی اللہ تعالی ترو سبورین آکسان چی جہادی کڑی ستا سناو نیدی خکار کڑی صبرناک. وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. یقیناً وے تاسو ارمانم کو دا مرگ دا شہادت مخی دلی دلو دائنا یقیناً اولی دا تاسو آغا و حال دارے تاسو قتل. وما محمد الا رسول قد خلت من قبل الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. اور نرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر رسول لے نرے بشت مرگنا یقیناً تیرشی ددنا مخ کے ڈیر رسولان نایا فس کرے مرشی پخپل مرگ یاو جلیشی آوڑے بتاسو پخپل پندو دینا سوک چواڑے پخپل پندو دد مرگ نرسو حس نقصان نشی ورکو لے اللہ لرے اس قسم زرد بدلب اور کی اللہ تعالی آکسان تا چکل کی بدین مانے پست مرگ ددنا. وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الاخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين. نشی کے دے سیوتن لراشا مرشی مگر پیزند اللہ لکل شیریدہ نیٹر مقرر سوچ غاری پخپل عمل سرا بدل دنیا ورکوب مدت داغینا
سوک چقواڑی پخپل عمل بدل دا آخرت ورکو دتم دائنا خام خاڑی را بدل ورکو شکر گزار ہوتا وکائی من نبی قاتل ماہ ربیون کثیر فما وهنوا لما صابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. اور ډیر انبیاء علیہ السلام جنگونه کړو دای په مرګرتیا کې ډلې ډېرې نه کمزورتیا نه کړې د وجه دای مصیبت نه چای تر سیدلیو د الله په لار کې او نه ضعیف شیریم اونی زان ذلیل کرے دشمن تا اللہ تعالی خوخی صبر کو ان کو لرام وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. انو دائی دعا مگر دعوا ویل بے رب زمگا وبخیم تازم گناہونا اور زیادے کول زمگا پا دین خبل کے اوکلک کی زمگا قدمونا پا دین او غلب راکی من لرا پا قوم کافرانو باندے فاتاہم اللہ صواب الدنیا وحسن صواب الاخرہ واللہ یحب المحسنین. نورکڑ اللہ تعالی ایتا بدل دنیا اور خیستہ بدلے دا آخرت بمور گئیم اور اللہ تعالی خوخی خیستہ کار کو ان کو لرام. یا ایو الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین. اے ایمان والو کتابداری اکڑتا سود کافرانو واپس بوگزی تاسو لرا تاسو په پوندو باندې کافران نشیب تاسو تاوانیان بل اللہ مولاکم وهو خیر الناصرین. بلکہ اللہ تعالی تاسو مولا ہے اور غرا د امداد کو ان کو نام. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا وماواهم النار وبئس مثوى الظالمین. زرد اچم بزو پزرونو د کافرانو کی یرام پدی سبب چدی شریکڑی د اللہ تعالی سراغ سوک چن درا لگل اللہ دائی په شرکت باندې حس دلیل او زید ورتلو ددی اور دے اور ډیر بد دے زید دیر کېدو د ظالمانو. وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَيَسْتَحْسُونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ. اور یقیناً پورا کرے اللہ تعالیٰ تاسو سرا وعدہ د امداد خپل کله چې وجل تاسو دای کافران لرا د الله په امداد ترای پوری کله چې تاسو کمزوری شوئ اور جگڑا موکڑا یو بل سرا پا حکم در رسول کے انا فرمانی موکڑا دا حکم نا پس دائنا شو خود اللہ تعالی تاوستا حاغشے چتا سو خوخاو نیمدار استا سورستو گو منکم من یرید الدنیا ومنکم من یرید الاخرہ. باعثا سنا سوک چھ طلبی دا دنیا کو اور باجاؤ چھ طلبی دا آخرت کو. ثم صرفكم عنهم ليبتليكم بیا واړو له الله تعالی تاسو د کافرانو نام دې لپاره چې په تاسو باندې امتحان کی. ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. او قسم نے یقینا معافی کړه الله تعالی تاسو نه دې ګناه الله تعالی خاوند ډېر فضل دې په ایمان والو. استصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. کل شروعان میں تاسو مدینے طرف تا
ان قتل تاسو ایچات رستنا اور رسول تاسو آوازون در کول تاسو دشانا نو بدل درکڑ اللہ تعالی تاسو تا غم په سبب د خفقول تاسو رسول لرام دا دې لپاره چې تاسو غم جن نشئ پاغا غنیمتونو چې تاسو نه فوت شول ان پائے تکلیفونو چې تاسو ورسېدل اللہ تعالی خبردار دے حقیقت دا عملون تاسو ثم انزل عليكم من بعد الغم امنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد اهمتهم انفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية بیا رولی گا اللہ پتاسو پس خفگان ستاسونا امن پر کالیوا چپٹوئے یو ڈل رستاسونا شیمان والو او بل ڈلوا غم جن کڑوائی لردائی نفسنو گمانو نے چلول پا اللہ وانے نا حق پشاند گماند جاہلیت والو یقولون هل لنا من الامر من شيء قل ان الامر كله لله ویل دی آشتر لرام دے امداد اللہ تعالیٰ نا من شین سیسا طور دا یقیناً مدد ٹول دا اللہ پہ اختیار کرے یخفون فی انفسهم ما لا یبدون لک پٹ ساتل دی اخبر زڑکی آشے چتاتے نخکار قوم یقولون لو کان لنا من الامر شیئن ما قتلنا ہاؤنا دیو ایلک زمگا اختیار ویسو لغن تے اختیار نبئ وجل شیمگا دلتا قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الى مضاجعہم تو اے کوئے تاسو بالفرض پقبل کورن کے خامخارا و تلی بویا کسان چھ مقرر کرشو پائی بانے وجل خپل زید پریوتلوتا وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ اور دید پارا چھ اللہ عزمِ خوکی رائے چھ ساز پسینوں کی دن نریم اور دید پارا چھ پاک کی اللہ چھ پزرون استاسو کی دے مومنانوں اور اللہ رے پویا پائے خبرو چھ سینوں پورین ختیم ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم ان الله غفور حليم یقینا کسان چوڑ دل استاسنا پاغور سے مخامخ شد وڑلے یقینا خیولی ودیل شیطان وسبب دباز عملن شریکڑو مخیم و قسم نے یقیناً معافی کرے اللہ تعالیٰ دے ٹولنا یقیناً اللہ تعالیٰ بخنک ان کے لئے صبرناکم نے یا ایوہ الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لإخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ایمان والو مکی گئے پشانت دا کسان چھ کفر کڑے پٹ پٹ اوائی اخبلورون پبارکی کل شارون سفرو کی بزمکہ کی یائی غزا کو ان کی کدارون زمون سرن آسوین بمڑکے دے ان بوجل کے دے لیجعل اللہ ذالک حسرتا فی قلوبہم واللہ یحیی ویمیت واللہ بما تعملون بصیر دید پارا جوڑ کے اللہ تغا خبرام یو افسوس دری بزرنوں کے اور اللہ تعالیٰ جوندی کول کے یو مڑکولم کے اور اللہ تعالیٰ استاسو عملون لرا لیدن کے رے وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ او کو وہ جلشوے تاسود اللہ دین نوچتواری دا پارا یا مڑشوے بخبل مرگ خامخا بخشش دا گناہونو چید اللہ دا طرف نہ دے اور رحمت ثوابنا غردی دائن چدا خلقی جمع کئیم وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ
او کمڑ شوے یا قتل کړي شوے خاص الله ته جمع کړي شوے فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. نو دواجه دړي رحمت د الله د طرف نه پتا نرمه ته نبی دې مرګرو لرام اکوي تو بدجوي سخزړې خامخا دیبا تختدل استاد چا پیرنا فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. نو معافی کو دینا اب خنا غواړه دی لر د الله نام او مشورې کو دی سره په کار د مشوره کې او کله چې قص کې په یو کار کولو نو ځان سپاره په الله یقینا الله تعالی خو خیا سوق چې ځان په الله سپاري. ان ينصركم الله فلا غالب لكم وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. کلا مدد کی تاثرا نشت سوک زور اور بتاسو او کلا پری تاسو مدد نسوک دا چ تاثر مدد کی پس پر خودل اللہ نام او خاص بالله دے زان سپاری ایماندار. وما كان للنبي أن يغل ومن يغل يأتي بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. نری لائق دشان آند نبی سرا اشارے سے نقصان کی خیانت کی چاچی خیانت کو ناراضی با سردائے سیدنا چی خیانت بگے کڑی د قیامت پر بیا وہ پورا اور کریشی اور نفس تا جزادہ عمل چی دکڑی او پری بس ظلم نشی گے دے. افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر. آیا غسوک چروانی دا اللہ پر رضا پسے پشاندہ شاکی دیشی چی آختی پا غضب دا اللہ و زید دا جہنمی و بد زید ورطلو دا جہنم. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون. دی درجو والدی پنیز اللہ واللہ تعالی ان عملنا شریکین. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. یقیناً احسان کرے دے اللہ تعالیٰ پہ ایمان والو کل چراوی لے گپدی کے رسول ددی د جنسنا بیانی پدی بانی آیتون داغا او پاکی دی لرام ویعلمهم الکتاب والحکمت او تعلیم ورکی دی لر کتاب و سنت وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اگر کو دی ددے نمخ کے خامخا پکم رائخ کارکے. اولما صابتکم مصیبت قد صبتم مثلها قلتم انا هذا قل هو من عند انفسکم ان اللہ على كل شيء قدیر. آیا ہر وقت رسیدلے تاس مصیبت دا سے مصیبت چی تاسو رسول ہو ددی دوچن مخ کے تاسو آئے چی دا مصیبت دا کم زین رائے طور تو آئے دا تاسو دا نفسون دا وجن رے. یقیناً اللہ تعالیٰ پارسی بانے قدرت لریم. وما صابکم یوم التقى الجمعان فبإذن اللہ وليعلم المؤمنین. آ مصیبت چی تاسو رسید پاغور چی مخامخ شد وڈلے نو دا اللہ تعالیٰ پا تقدیرو او دید پارا چخکار کی اللہ مومنان. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا قَالُوا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَاتَّبَعْنَاكُمْ. او دید پارا چخکار کی اللہ تعالیٰ خلق چ منافقت اکڑے او ویلشو دی تر راشے جنگو کے دا اللہ دین نہ پارا یا دفع کے دشمن لرام دیوئی کم پیدے چرا قتال لے من متاثر تابداری کرے.
هم للكفر يومئذ اقرب منهم للإيمان دی کفر تا پتغسر دیر نزی بنسبت دی ایمان تا یقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله اعلم بما يكتمون وائدی بخبل خلواش نشتدری بزلنو کے فاللہ خبوئے دے پائش دی سپٹی زلنو کے الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين دا منافقا خلق دی چوائی دی پبار درون اخبلو کے اور ناس دی بخبل دا جہادنا قدرون زمون خبر من لے نبا وجلے کے دے طور توائن زید دفع کے دخبل زانونا مرکتا سرشتنی ہے ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون اگمان مکو پائے کسانوں چو جلی شود اللہ دین دوشت وائر دا پارا پشانت دا ممڑو بلکہ دی جون دی پہ او قسم جون پنیز درب دی باندے رزق ورکی دی شدی دالتا فرحین بما آتاهم اللہ من فضل خوشحالی کی پائے نعمتوں پائے بانے چلا دل اور کڑی دخل فضل نام ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون او خوشحالی ورکی دیشی دی تدائے کسان مبارکے چند دی رسید لی دی تعددی درستنا دا خوشحالی چی یرا نشت پائی بانے و نویائی غمجن یستبشرون بنعمت من اللہ و فضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین دی دیر خوشحالی کی بنعمتون دا اللہ طرف ناو پا فضل او پدے خبر آنچ اللہ تعالیٰ نے بربادی الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم آکسان چی پورا حکم ہے اللہ و رسول پس دائنا شر سے دلو دی الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا دا خلق دی چوئل دیتا ناس جاسوسانو چی یقیناً مشرکانو اور آجم اکڑی ستاس مقابلی للخ کر ریڑے وہ یرے گئے دائینا نزیاتی کرے خبری دیل را ایمان وقالو حسبنا اللہ ونعم الوکیل دی پورا دے منگ در اللہ تعالیٰ اور دیر خکار چلو ان کے رزمگا فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان اللہ واللہ ذو فضل عظیم واپس رعلل سرد نعمت اللہ ناو پا فضل نور سے دل دیتا اس تکلیف و تابداری مکڑ دید اللہ درزام واللہ خاون فضل للویم انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہو فلا تخافوهم وخافون ان کنتم مؤمنین یقیناً دغا جاسوسی کو ان کے وہ شیطان یرئی خپل دوستان اللرام میرے گئے تاسو ددینا و یرمانک ایک تاسو مومنان ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر انهم لن يضروا الله شيئا يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم ندے غم جن کی تارا کسان چزغلی پکارون دا کفر کے یقیناً دی ضرر شرعی نشور کو لے اللہ لے ضرر واڑی اللہ تعالی شور نکی دی لرا صبرخ باخرت کے اور دیل عذاب لے دے ان الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم یقینا کسان چاغس سے کفر پا بدل ایمان ایچرے زرن شیور کو اللہ تیس او دیل دے عذاب درناک ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا يسمع ولهم عذاب مهين
اور گمان دن کی کافران چ محلت ورکول زماتی لرا دا غردی د پار زانو دریم یقینا مونږ دیلا محلت ورکو د پارا چ زیات سی گناہوں نظریم اور دیلا عذاب دے سبکون کے ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ندے اللہ تعالی شکری دی مومنان پاغ گڑ وڈ حالت بانے چ تاسو پاگئی ہے تردی چ جدا کی پلید لرد پاک نام ان دے اللہ تعالی چ خبر در کی تاس تو خاص غیب بل لیکن اللہ تعالی غورکی اخبر رسولان نا شال چ غاڑی ایمان لرے پالا او داغ پر رسولانو او کہ ایمانم لرو زانم بشکو دائی دا مخالفتنا نو تاس دا پر آجر دلویم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير گمان دن کیا کسان چی شمتیا کئیم پاغسیر چی اللہ دل اور کڑی دا فضل خبلنا چی دا شمتیا دی دا پارا خیر دے بلکہ دا خودی دا پارا شر دے زرد ددی غاڑو تبواچو لیشی ہاں چی دی پائے بن شمتیا کی دا قیامت پر خاص اللہ در آخری پاتے کے دل ملکیت دا آسمان نظم کے اور اللہ استاس و عملون باندے خبردار دے یوصل یواتیات آیت لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق یقیناً ورد اللہ تعالی وینا دائے کسان چوئیم یقیناً اللہ تعالی دے محتاج و منگیو بے حاجتا خام خال لیکو منگا ہا خبری چرا دی وئیم سرد وجلو ددینا انبیاء لر بغیر د جرمنا او بوایو پس مرگ ددینا ہو سکے عذاب دور سوزون کی ذالک بما قدمت ایدیکم وان اللہ لیس بظلام للعبید دا عذاب پدی وجرے چمخ کے لیے گلی لاسن دریم او پدی وجہ چی یقیناً اللہ نہ دے حس ظلم کو ان کے ببندگانوں فلوم الذين قالوا ان الله عهد الينا لا نؤمن لرسول حتى ياتينا بقربان تاكله النار دا خلق دی چوئی بے شک اللہ تعالی منتا حکم را کرے زمین پا کتاب کے چیمان بن لرو منگا پیس رسول بانے تردے چی روڑی منتا دا سے قربانی چی خوری آغی لرور قل قد جاءكم رسول من قبلی بالبینات وبالذی قلتم فلم قتلتموه من كنتم صادقین طور تو یقیناً راوڑی تاست ڈیر رسولانو زمان مخکیم کارا دلیلنا خبر آچی تاسو آئے ولی وجل تاسو آئی لرا کتاسو رشتنی ہے فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير
کدی تا دروغ جنوئیم صبر کوام یقیناً تکذیب کڑے شیرے دڑے رسولانو جستان مخیو راوڑی واغی خکارا دلیلنا دا عقل او آڑک کتابونہم دا دلیل نقلی بطور او کتابوں نے راوڑو رنا والا غٹ کتابونا دا وحی بطور کل نفس ذائقۃ الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ہر یو ساوال دے سکون کے دمارگ اور یقیناً پورا بدر کے دیشی تا استا ثوابنا دا عملن استاسو پر از قیامت فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز سوک چیلر یو ساتلش دور د جہنم نا او داخل کرش جنت تا یقیناً دے دے کامیاب وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور اونلے جون دنیاوی او در ساماننا مگر دا نفدا دوکی ورکولو لَتُبْلَوْنَ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا خامخا امتحاننا کے دیشی بتاسو ازمیخونا بکے دیشی بتاسو پبارد مالون استاسو زانون استاسو کے او خامخا باو رہتا سو دائے کساننا شور کرشور کتابونا استاسونا مخکے او دا عام مشرکان خلقنا بدی رد ڈیرے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ وکتاسو صبر کو او زانم سات دا خلاف دا کتاب و سنت نام یقیناً دا کار دے دا پخو کارون نام وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ او کلاش واغست اللہ تعالی مضبوط لوز دائے کسان چی کتاب ورکڑے شو خامخا صفا وضاحت بکوائے دری کتاب خلقو تام انبے پٹوائے دیو غرض و آغی لرا روستو دشاگانو خبرنا اوائے غست بائبانی دنیا نو بد دے حغا شدی حاصلیم لا تحسبن الذين يفرحون بما آتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم گمان مکوا پائے کسانوں چو خوشحالی کئی پائے کار چریے کئی اور مینا ساتھی چیزمنا صفت دیو کڑیشی پدا سکارن چری نہیں کڑی نو گمان مکوا پتی بانے دا بچ کے دلو دا عذاب نام اور دی دا پارد عذاب درناک وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ او خاص اللہ درا بادشاہی دا اسمانون دزمکی دا اللہ دے پارسی زبانے قدرت لرن کے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب یقینا نشترے پا پیدائش دا اسمانون دزمکا کے اپتلو راتلو دشپیو دروس کے دیر عقلی دلیلنا دا توحید خاندانو دا خالص قلرام الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم
اغدی خالص عقل والا شی اللہ یادیم پولاڑے او پناستے او پاڑخن اخبلو ویتفکرون فی خلق السماوات والارض اسوچون کی پا پیدائش دا آسمانونو دزمکہ کی ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار وی دیئے رب زمنگا ندی پیدا کری تا دی موجودات لرا بے فیدے پاکی دتا لردار قسم شریک نام نو بچ ساتھی مولرا دازاب دورنا ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتا وما للظالمین من انصار اے رب اعظم یقینا تشسوک داخل کے اورتا نامیشوالی دا پارا یقینا شرمندکتا غلرام انشت دے ظالمان لرا حسوک امداد کو ان کی ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا اے رب ازم یقیناً اوری دل منگا یو آواز کو ان کے آواز کو دپار د ایمان چی ایمان روڑے تاسو پخپل رب نمونگا خو ایمان روڑو ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار یا ربانو بخی منتا غٹ گناہونا زمون اوری جائے زمونا زمونگا بد گناہونا بدائے ٹولے امر گراولے پونگمانی سرد نیکانونا ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اے رب زمونگا اور آکی منتا شتامو سر لوس کڑے بجبد رسولانو سام او مشرمندکے مونگ لرا دا قیامت پر یقیناً تو خلاف نکے دخپل وعدینا فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض دا دعاگانے قبول کړې دي لرب دریم اوی ویل یقینا ظن بربادوم عمل دے عمل کون کی جستاسو نہیں کہ ناری نہیں ہوں کہ زنا نہیں ذکر بعض استاسو دی دا قسم دا جنس دا بازونا فالذین هاجروا واخرجوا من دیارهم ووضوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا لو کفرن عنهم سیئاتهم نا کسان چیجرت کڑے دیمان دواجے اور استلیشی دخپلو کورون نام دیمان دواجے اور تکلیفنا ورکڑیشی دی تبیا پلار زما کے جنگون امکڑی د کافران سرام اور شہیدان کڑیشی بائے کے خام خارجوم زدینا ٹول بد گناہون دریم بدے دائی ولو ادخلنهم جنات تجری من تحتها الانہار صواب من عند اللہ او خامخا داخلون بزدی لرا جنتون تا چبئی گلان دائے ولیم دائے پورا بدلا دا اللہ دا طرفنا واللہ عنده حسن الصواب او اللہ سرا خاص دا غسر دے خیست صواب لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد دوکا کی روان شیتا لرایا اوریدن کیا گڑوڑ گرزیدل کافرانوں پا مختلف خارونوں کے متاع قلیل ثم ماواہم جہنم وبئس المہاد داودی دا پارا نفع غسل دی لگ بیا زید ورتلو ددی دے جہنم اور بد دے زید تیار کرشے دا جہنم ددی دا پارا
لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. لیکن کسان چیر اکڑے دخبل ربنا دید پارا جنت ندی بئی لان درائے والے ہمیشہ بئی دی پائے کے میل مستیار تیار اکڑے شید اللہ دا طرفنا اور سچید اللہ تعالی سر یا ڈیر بہتر دی دا پارا دا پورنے کانوں. وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا. یقیناً بعض د کتاب والونا خامخا خلق دی چیمان لری پا اللہ او پائے کتاب چنازل شیر تاسو تام او پائے کتابوں چنازل شیر دیتا عاجزی کئی دی خاص اللہ تام ناصلی دا اللہ پایتن بان دنیا. اولئک لهم اجرهم عند ربهم ان اللہ سریع الحساب. دا کسان ددید پارا صوابون دا عملون ددیدی بنی ضرب ددیم یقیناً اللہ تعالی دے زر حساب کو ان کے. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. اے ایمان والو صبر کوئے وصابروا یوبل مضبوط کے بصبر ورابطوا اوزان کلک کے بدین او یرکوئے دا اللہ تعالی نام دا دل پارا چتاسو بشے دا اللہ دا عذابون نام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبص منهما رجالا كثيرا ونساء. اے خلقوم یرکو اے دخبل ربنا اگر رب دے تاسوی پیدا کریے دا یو تنام او پیدا کریے دائے نفس دا بیوین اخوار کری دا دوارو نا ناری نا ڈیرو زنانا ڈیرین. واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. او یرکوئے دا اللہ نا غزات چتاسو سوالون کوئے دا غنام او زان ساتے دا پریکولو دخپل ولینام. یقیناً اللہ تعالیٰ دے پتا سبانے نگہبانی کو ان کے. وَآتُوا الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا. اور کوئی یتیمان تمالون دائی چتاو سرائیم رسو دبلونام او ماخل حرام مال پا بدل پاک دا حلال مال ام مخر مالونا دا یتیمانو دخپل مالون سرائی اوزائیم یقیناً دار گناہ لویم. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. او کہ یری گئے تاسو چ انصاف نشے کولے دے یتیمانو جنکو سرام نو نکاو کے دائے سرچ حلال وی استاس دا پارا دا نورو زنانونا غیر دے یتیمانو دو دعاو درے درے او سلور سلور. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا. کبیام یری گئی چھ انصاف نشے کولے پگڑوں خضو کے
نکاح کے یوے سرام یا اکتفا کے پاغوینزو چمالی کی استاسو خلا سنے دا طریقہ ڈیر نزدی را دیتا چتا سبان نکگے گئے ظلم طرف تام وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلًا فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا اور کوئے زنانو تا مہرون دائی فخوشالے کو خوشال شوائی استاسنا و مافعو کو دے عبرخی دا مہرنا وقبل طبیعت نخرے حقی بخلیشی لرام مبارک و خحزمیدن کے ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا مور کوئے قمخلق القدام معلون دائی چتا و سرائیم دا معلون گرزول اللہ استاوز دپارا سبب دجون خوراک ور کوئے دیلا پائے معلوم کے او جام مرتا ہندائے اوائے غیت وینا نرمان وابتلوا اليتامى حتى اذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ازمیخو کے پیتیمانو دا سودا کولو کلچ ورسیاغی وقت دا نکاتا نو کمالون کو تاسودائی نہ پویا نو ورکوئی تا معلون دائی ولا تاکلوها اسرافا و بدارا من یکبرو مخرے معلون دائی دا حدنا تیروتن کے اور تلوار کو ان کے پدی وجہ شابلویشیم ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف آسوک چدے بے حاجتا نزان دے بچکی دو مال یتیمنا اسوک چدے محتاج نو خوراک دکی دائنا دعرف مناسب فإذا دفعتم إليهم أموالهم فاشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا کلچی اور کوئے تاسوائی تدائی معلونا نو گواہان پیش کوئے پائی اور پورا دے اللہ تعالی حساب کون گے للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا دا پارا دا ناری نو برخیری دائے مالنا چپریخی مور اپلار ددی او خپلوانو او دا پار دا زنانو برخیری دائے مالنا چپریخی مور اپلار او خپلوانو دائے مالونا چلگوی دائے نو کڑیروی دا برخیری مقرر شوی بشریت کے وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُم مِّنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا کلچ حاضر شی دا پار دا طلب دا تقسیم خپلوان وارثان او یتیمان او مسکینان وارثان نو خورکے دی لدائنا دا خوراک دا پارام اوائے دیتا وینا نرمان وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا اور یردیو کی آئے کسان کپریگری دخپزان نرسو بچی کمزوری یریگی دی پائی بانے دا ظلم دا نور خلقنا نو اللہ ندی روکی اوائدی وینا برابر د شریعت سرام ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا یقینا کسان چخری مالون د یتیمانو ظلم
یقیناً آئیچی آئی فقل و خیٹو کے اور لرام زرد آئی با اس وزی پورد جہنم یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین کلک حکم درکی تاس اللہ تعالی پبار د بچو استاسو کے د پارا د ناری نہ بچی پشانت د برخے د دو جن کورے پ میراث کے فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك کبھی دا اولاد جنہ کہ صرف دویا ددو نزیاتے دید پارا دو حصیری دا مال چپریخی موربلار وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ او کیوین دائے دا پارا نیم سر دا مال وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ د پار د مور پلار د مړی داریو د پارا د شپګم ایسا دایمال نه چپریخي د مړی کده مړی د پارا اولاد وی فلم یکل له ولد ورثه ابواه فلامه الثلث کنی د پارا اولاد وارثانی د مور پلار د نو مور د پارا درې مې صدا او پلار د پارا باقی فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ کوي د پارا رونا نمور د پارا د دیش پګم سلام من بعد وصیت یوصی بها او دین دا حصی شری پس جاری کولو د وصیت نری چې وصیت کی دا مړې پائے یا پس ادا کولو د قرض نری آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا لاران ساسو زامن ساسو نہ پوئے گئے چکم یوددی زیاد نزدیر تاستف نفتر کو لکے فریضتا من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما دائے سے فرض کرشی دا اللہ دا طرفنا یقیناً اللہ تعالی پویا حکمت والے وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ استاذ دپارا خاندانو نیمہ دائے مال بئی چپریخی ساسو بیبیانو کنی دائی دپارا اولاد فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَا مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ کوي دائی دپارا اولاد استاذ دپارا سلورم سردائے مالنا چپریخی بیبیانو خداؤں پست جاری کولو د وصیت نا چ وصیت کی دا زنان پائے او پستو ادا کولو د قرض نریم وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ اذری بیبیانو دپارا سلورم سردائے مالنا چتا سپریخیم کنی ساز دپارا اولاد فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ کوي ساز دپارا اولاد نو خذو دپارا تم سردائے مال نہ چتا سپریخیم پس جاری کولو د وصیت نہ چتا سو وصیت کوئے پائے او پس ادا کولو د قرض نہ وَإِن كَانَ الرَّجُلُ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ او کوي مرشے او سڑے میراث تے اڑلی کی میراتی او منڈوتی یا او زنان دغسیم خواری دپارا روری یا خوری اخیافیم کہ صرف دمور نیم نو دا ہر یو دپارا دائش پگم ایسرا فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ کوي د غرون خويندې زیاد د یو یو نام نو دی ټول برابر شریک دی پدری مې سره میراث کې
من بعد وصیت یوصی بها دین غیر مضار وصیتا من اللہ دا ایسے پس جاری کولو دا وصیت نری چی وصیت کڑی شوی پائے یوصیکم اللہ فی اولادکم پو حکم درکی تاسو اللہ پو بارد میراث دا اولاد ساسو کے للذکر مثل حظ الانثیین د پارا د نارینا اولاد پشانت د برخی د دوجی نکو وئی فإن کن نسان فوق اثنتین نو کوي دا اولاد زنانا دو نزیات فلهن ثلثا ما ترک نو دی د پارا بات دو حصی دا مال چپریخی امڑیم وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ او کوي دا جنہ وارث ایوا ناغه د پارا نیمه د ټول مال وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ او د پارا مور ابلار دے او مړي د هر یو د پارا جدا جدا شپګمای سبعین د مال نه چپریخیم ان کان له ولد کوي د دای مړي د پارا اولاد فإن لم يكن له ولد کنی دای مړي د پارا اولاد خپل وارثه ابوا وارثانی د مور ابلار د فلأمه الثلث د مور د پارا د درې مېسا فإن کان له اخوه ہاں کبھی دد پارا رونا فلأمه السدس د مور د پارا شپږم ایسا من بعد وصیت یوصی بها او دین دا حسیب ورکې دی شي پس جاری کولو د وصیتنا چې وصیت کی پای سره ده او پستا دا کولو د قرضنا آباؤکم ابناؤکم لاران ستاسو و زامن ستاسو لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا نپوئی گئے تاسو فا حقیقت کے چکم یوددی زیاد نزدی تاسو لاپا نفدر کو لگے فریضتا من اللہ دا حکم یا دا حصے مقرر کرشی دا اللہ دا طرفنا ان اللہ کان علیما حکیما یقیناً اللہ دے پویا حکمت والدے وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ استاسو دا پارا ناریناو نیما دائما اللہ چپریخی استاسو بیبیانو ان لم يكن لهن ولد کنی دائی دا پارائے سولاد فإن كان لهن ولد کبھی دائے خزو دا پارا اولاد فلکم الربع مما ترکنا نستاسو دا پارا سلورم حصر دائمان نشپری خیری بیبیانو من بعد وصیت یوصین بها او دین دا ایسی باور کے دیشی پست جاری کولو دا وصیتنا چی وصیت کی دا زنانا پائے او یا پست دا کولو دا قرضنا وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ اور دا زنانو دا پارا بئی سلورم حصہ دا غمان نشتاسو پریگ دے ان لم يكن لكم ولد کشرنی استاؤس دا پارا سولاد فإن كان لكم ولد او کبھی استاسو دا پارا اولاد فلهن ثمن نو دخلو دا پارا بیاتم حصہ مما ترکتم دائمان نچپری دیتا سو من بعد وصیت توصون بها او دین دا حسیری پس جاری کولو دا وصیتنا ش وصیت کوئے تاسو پائے او پس دا کولو دا قرضنا وَإِن كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالًا
او کشریوی یو سڑے چی میراث تے نوڑلی کی منوت او میراتی او امرات یا یو خز داسی ولہو اخن اختن او دلیل پر آروری یا خوری یا خیافی جسرب مور کے شریکوی فلکل واحد منہم السدس نو دا پارا دا ہر یو دا دی دوارو نبی اشپگم ایسام فَإِن كَانُوا أَكْثَرَ مِن ذَلِكَ او کبھی دا غرون خوین دے زیاد دا یونا فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ نو دیبا یو بل سرا برابر شریکی بدرے میں صدق کل مال کے من بعد وصیت یوصی بها او دین دا حصی باور کے دیشی پست جاری کولو دا وصیتنا چی وصیت کے دیشی پائے او پستا دا کولو دا قرضنا غیر مضار وصیت بکی بدا سے حال چی نقصان بنور کی ورسوتا وصیتا من اللہ دا ٹول پو حکم دے دا اللہ دا طرفنا واللہ علیم حلیم اللہ تعالی علم لرن کے صبرناکم دے تلک حدود اللہ دا احکام ٹول پولی تڑلی شویری دا اللہ دا طرفنا ومن یطع اللہ ورسولہ نچاچ تابداری اکڑد اللہ و رسول دا یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار نو داخل بکی آغل را جنتن تاش بیگی لانددائے ولیم خالدین فیہا ہمیشہ بیدی پائے جنتن کی وذالک الفوز العظیم ودا کامیابی لویدا ومن یعص اللہ ورسولہ او چاچ نافرمانی اکڑد اللہ و رسول دا ویتعد حدودا او ارتیر شو دا اللہ دا پولو تڑل شونا یدخلہ نارا خالدا فیہا داخل بکی اللہ دل رورتا ہمیشہ وہی پائے کے وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ اور دا پار دے عذاب رسوا کون کے واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم او حاشرات دلو کی بدکارے تا استاسو زنانو نویم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم نو گواہان طلب کے دائی پا بدکارے سلور نارینا استاسونا فَإِن شَهِدُوا کشاہدی ورکردائی پا بدکارے دے سلور تنوم فَامْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ نیساری کے دی زنانوں لرا پکوٹو کے حتی یتوفاہن الموت تردے پوری چواخلی دی لرا مرگ او یجعل اللہ لہن سبیلا یا بجوڑ کی اللہ تعالی دی دپارا بللار واللذان یاتیانہا منکم آغد وطنا شرات لکی بدکار تستا سنا فازوہمان بدردو اے آغیتا فین تابا کائی تو بی استلا واسلحا اخبل عمل ٹکم فارضو انہمان بیا مخوڑو اے داغید بدویلنا ان اللہ کان تواب الرحیم یقیناً اللہ تعالی دیر توبہ قبل ان کے رحم کو ان کے انما التوبۃ علی اللہ یقیناً قبل ولد توبہ اللہ پنیز للذین یعملون السوء بجہالہ دائے کسام دا پارے شکئی بدکارے پنا پوئے ثم یتوبون من قریب بیا توبہ باسی بنزدی زمانہ کے فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ندا کسان اللہ تعالی قبولیت دا توبے کی دائی
وکان اللہ علیما حکیما اور دے اللہ پویا حکمت والدے ولیست التوبة للذین يعملون السیئات اور نشتا قبل دل توبے دائے کسانو چکئی بدکارے حتی اذا حضر احدهم الموت ترائے پورے شرانی زیشی اور دری تمر قال انی تبت الآن وائی یقیناً زتوبکم وس وللذین یموتون وهم کفار دارن قبری توبی دائے کسانو چمڑشی بدا سیال کی چکافریم اولئک اعتدنا لهم عذابا علیما دا کسان تیار کرے منگا ایل عذاب درناک یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا ندی حلال تاسو لرا شوارسان شہد زنانو بزور ولا تعضلوهن او متنگ ویغیم لتذهبوا ببعض ما آتیتموهن دیر پارائش او سے تاسو دین باز آغمال چی تاسو دیل ورکڑیم الا یاتین بفاحشت مبینہ مگر کرات لکی دا زنانا پبتکار اخکاران وعاشروهن بالمعروف او جن کو دخپلو بی بیانو سرا پخ طریقہ فإن کرہتموہن نکتا صوبت گنے داغینا یو خسلت فعصا ان تکرہو شیئان صبر کوئے ذکر کیدیشی شبت بگنے تاسو یو خسلت ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا وہ پیدا بکی اللہ تعالی پتہ نکاح کی فید ڈیرا وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ اکا غواڑے تاسو بدلول دیو بی بی بزید بلام وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا ورکڑی تاسو دغیو بی بی تا غٹ خزانہ پا مہر کی فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا نماخلے دائن اسید واپس اتاخذونه بہتانا واسما مبینا آیا اخلے تاسو آگے لرا بدنام لگا ان کی پائے او گناہ کارک ان کی وکیف تاخذونه اور سرنگی تاسو اخلے دائن مہر وقد افضا بعضکم الى بعض اور حال دائے او زیکی دل کڑی باز تاسو دباز سرام وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا وَأَغَسْتِ دِ زَنَانَ اسْتَاسُنَ اللَّوَزْ مضبوط وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ونکاح مکوئے دائے سرائش نکاح سرکڑی استاسو بلارانو د زنانونا الا ما قد سلب ما سوا دائنا چی مخ کی تیرشیم انہو کان فاحشتا ومقتا یقیناً دارے بدکاری پا عقل کے ہم و سبب دا غضب دا اللہ دے وسا سبیلا و بدل عرمدا حرمت علیکم امہاتکم حرام کرشوری پتاسو نکاح دمیندستاسو وبناتکم ولونستاسو واخواتکم وخویندستاسو وعماتکم وطروران استاسو خالاتکم وماسیگان استاسو وبنات الاخ اور ویری استاسو وبنات الاخت وخورز استاسو وامہاتکم اللاتی یرضعنکم ومین دستاسو حغائش تاسو لے پیدر کریم واخواتکم من الرضعام وخوین دستاسو دوجید پیر و دلونام وامہات نسائکم ومین دی دخذ استاسو خواخگانی وربائبکم وپرکٹ استاسو
اللاتی فی حجورکم آچستاسو پغیبو کیویم من نسائکم ساسو دبی بیانو نیم اللاتی دخلتم بہن غبی بیانی چوزے کی دل کڑی تاسو ای سرام فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ نُقَطَاسُ آئیت نزدیکت نکڑی فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ نُقُنَا نشتا پنے کا دلون دائی کے پست طلاق دائینا وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمْ او خزید زامن استاسو الَّذِينَ مِن نَسْلَابِكُمْ داس زامن چھ پیدا دی استاسو دشاگانونا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ او حرام دے جمع کول پمیند دو خویندو کی الا ما قد سلف مگر عاشقم مخی ترشی ان اللہ کان غفور الرحیم یقینا اللہ تعالی بخن کون کے رحم کون کے